metrge. Yok, turamaz kalmalı. Çünkü Kuralları şu Başını tutuyorsun. Atın başını karamak mısın? Ben karamak durayım da. Kanda oldu. Sallama bir tarafına kan tüze nasıl Buna. Tüze. Ona gel. Uzaktan da taktık oğlum. Hemen ekranla örtüre. Kança çıktı? 60 litre yere girelim. Aha. 159. Yaxşı ekan. İkinci attı tahtada. Bu arkadan joş ekan. Kamçın var mı? Kança çıkmadı? 65 60 65. Düzgün tartıp koyayım bu. Bizim tatlarını tabarım. Ali ondan da al köter 60. Gözü biraz yok ama 60 köter. Özgün Kengeş aile. Ruslan Zalatoy'dun bıştısı eken. Assalamu alaikum atsı üçüler, amansızdarбы? Bugün Özgün'de жүрüm. Ruslandın eki atı çıqatat. Birincisi uşul paroda bıştı eken. Ekinçisi taza özüzdün qırgız attardan. Olağı öte жақшы деп атат. Анда mesela men ушул эки аттын маалыматын сиздерге алып берейин. Сиздер видеону толук көрүп, каналга катталып, жақсы ой пикирден жаза кетиңиздер. Азыр мен bunu турган жеринен да сиздерге бир аз видео кылып өтөйүн. Андан соң бастырып минип кыймыл аракетин дагы көрсөтөбүз. Болду, кайтабыз. Ruslan'ın birinci uşul öspürümden başlayız Malumatını bire verelim. Bu malumat aka. Yaşına gelsek 3 yaş. Kışta taza kışta. Ondan boyu 1.65 plus 1.65 çıkmaz aka. Gölçe alıversek. Ananın tegine gelsek Rusya Abakan'dan gelgen aka. Abakan. Abakan'dan gelgen. Tay gezinde gelgen mi? Жаңылы gelip be. Tay gezinde gelgen aka. Duykan akalardan aldık. Sen bizge gelip kaldı. Tarbiya qanday ekan endi? Tarbiya yaxshi ekan aka. Yaxshimi? Yo'q, kam quvvatlar ekan. Jen azroq chekin ekan. Buni qarayvayda jumo turga qarab. Deyarlar bilirdim. Yaxshi ekan biroq. Qiyma harakati. Yaxshi ekan. Yaxshi. Bu tug'ildan so'q bari yaxshi. Yaxshi aka. Yaxshi. Ayabay taza qarang. Bahaсын qancha deysin? Ruslan? Bahaсын 450 ming aka. Kem ulu? Kem ulu. Yaxshi ekan. 450 ming qo'ydik. Az olsa elek mi? Yo'q aka, tishlerini. Tishlerini ko'rsatib qolchi bir. Aka. Üstügün almıştır, üstünü almıştırlar mı? Ağzıdan da ayılacak takır. Ağzı yok yine? Yaxşı. Başları yaxşı yine. Buna jağa çığa alasın mı? Baş öte bir. Yaxşı. Görürsünüz kallan. Buna ki. Gözü, qavağı, jağı. Manglayı. Ben kolum jetmeydi. Telefonu götürüp qaqpaytır. Başı. Omurunu qaraqalım buna ki. Tuyaqları. Tuğuş bu? Bu tuyaqları. Düşüp beyim ara. Tutun karmağında. Tuğuş kanaka. Yaxşı ekan. Qiymal hareket qanday? Chaqib ko'rdingmi talapalaga chiqib? Talaba chaqib ko'rdim, hozir turib qoldim. Yeterli uçup kaldım. Kapları öter diye gördüm turadi. Yaxşı ekan. Bu aşı enkisi yaxşı edegine? Yaxşı ekan ha. Qiymal hareketi tezdigi, sını, müçoaşı, mına bizdin görücüler dağı bayqap жазып ötse bolat.
Taş kıyıkatı taş. Жақсы екен, Руслан, эми атты жогору бастырсаң, чатканын көрөлү, анан кайрып кагып да көрсөтүп кой. О, нарактан урушуп атат бир аксакал чыгып. Ошо ылдыйраак түшүп алдык. Тегерет кайрып да көрсөтчү. Сол жагыңа кайрычы. Meni oyla mağa hürmekler. Torpak izlep kalmayın жерден көтөрүп берем деп. Жакшы экен. Мына ушул ат болду. Жигиттер, кимге жакса чалып байланышып бересиңер. Мен ата ээси берген маалыматты гана сиздерге түз жеткирдим. Калган маалыматтарын өзүңүздөр келип көрүп, жактырып, тура келсе алып кетсеңиздер болот экен. Аттар өзгөндө. Дагы кайталайын. Немесе экинчи атыбызга кезек келди. Байкап туруңуздар. Бұл аттың маалыматын мен аз сіздерге дағы толықта алып берем. Улагын өтө жакшы айтып атат Руслан. Болды, кайтарар Руслан. Эми маалыматын сүйлөшөлү, анан дагы бастырып көрсөтөбүз. Келемини бул аттың тууралуу маалыматын бере бер. Бул аттың маалыматына келсек, таза өзүбүздүн кыргыз аты. Жаштан бери ушул өзүнүн айылда чабылган. Калтатайдын кунамына келген экен. Жалат тарапынан келген Ататай жалаттар болсо билишим боюнчачы. Азыр 8 жаш. 8 жылдан бери бир кишинин колунда. Анан улактарына келсек аябай күчтүү. Жакшыбы? Эми айылда 3-4 балбан балдар бар, бизге колунда. Баары минген сорунга салды мен. Жолду аткендан да, жалду. Жолду, барышы, чыгышы аябай күчтүү. Мында жөн жүрсөң бийканат. Улаклар гана бирок өзүм көрдүм. Буларда видеолар да бар. Мурунку жылы саз айласына чоң улаклар бар. Бир тай бүштөгө салган. Ушул ат менен. Ооба. Тайын эсеп кылып төсүн бербей койду. Жакшы экен. Бул байшакан чоң улагында бир немеге минди го? Умурага. Байшакан улагында. Үстүнөн барып минген ушулбу? Ушул менен Ачын айчка жетпей турганда бер жакта турган. Анан ошол баласы жакшы ат менен жетип калып, бар баласынын атын минип, анан ага чыкпай калып, башкатка чыгып кеткен да. Анан Мырзабек минишип, алып чыгарышкан. Ушуга барып турган бул атчы. Жакшы экен. Анан өзүм багы бүт карабаштардын багында экен. Тайга таштардын. Мына компроматты болгондобу? Ооба, койгон улак болду го. Ооба. Ошондо дагы бир салып чыккан. Тайга таштап алдың. Тайга таштаган ушуну. Жакшы экен да улагы чаңы. Жакшы экен, негизи эми сатылбай турган эле нерселер сатышка туура келип атат да. Пулун да жеңил коебуз. Жакшы экен. Сатылыш керек болду ака. Баасы канча? Айыбы жок. Баасы 350 миң ака. Кем болот? Кем болот. Айыбы жок. Айыбы жок ака. Такыр айыбы жок. Жо бийканатта деңгиде эле коюп пугазык болгон эмес. Универсал экен да? Жакшы. Барбай коюш, чыкпай коюш билбейт. Жана улак ачканда жалгыз апасың. Жакшы экен. Жөн чапсаң бир уйга деле жетейин аракет кылып. Улак ачканда өзүн жоготуп атат экен да? Негизи билет да. Мойнунда аябай өзүн. Ооба. Жакшы, мен азыр жакындан да тартып берейин, баасын дагы уктук. Жал куйругуна дагы байкасаңыздар болот. Басканынан, чаткагын. Бакмалай түшүппү кичине? Авайла. Озун кой бер. Гыжырлуу ат экен бирок. Гыжырлуу экен. Жарайт, эми мен буту колун тартайын. Буту колу бары да таза деп атасың, а? Таза, мына буту төбеленген жери астына. Ана ал жери? О, 3-4 жыл болгон. Вообще баягы аксаар же доңуз башка окшогон нерсе эмес. Муну алды жагынан, а? Ооба. Танктар аябай тутулуп кеткен кара төбелен. Улактан көп элес бар экен да мында. Ооба. Жакшы экен. Озун ачып атса азууларын көрсөңүздөр болот мынакей. Каралар бар. Бар экен, каралар. Кылынан бери минген ат.
Daha tartış üstü canın karayan yerlerini göstereyim. Tak tak. Kulak başı mandayı. Sırada böyle bilse gerek bulat şimdi bizden. Özgöncek. Жақсы кен. Seyit Aka деген бар Abdullah Palvanın balası. Ал бала көп чап негізі. Дихан менен мамлесі жақсы эле. Көп чап, көп сонда да şu баланы. Жақсы. Palvanın balасы. Демек, бұл жақта палвандардан сұраса деле өнөрүн айтып бере алат экен да. Жөнүн айт. Жақсы кен. Жақсы. Болгон да ачкан. Жөн минсең дейкан. Бұл туғыл бұл жақтарынан да тартып өтөйүн. Ат жақтары. Маге, чекері жақ. Doğru бел. Boy қанша Рус? 60'ында керек ака. 60'ын айланасың? 60'ын айланасың. Жақсы кен. 58 шығып 60. Жоғары бастыршы шатқақтарында бір тартайыны толығырақ қылып жақындақтаны. Болды қайтыр. Басқан тұрғанын байқаңыздар. Бұрылғандары жақсы оңға солға? О, ака. Же қыжына ба? Кызыны. Жай, бол. Бір жаң айлан кей. Чаңы түрді. Жана эле обыштын тартатына бір ақсақал қуып шықты. Үйін тұшынан ылдырақ келді ген. Ака, жиындар барга пресс жиын. Башын қошып қоясың ана өз іздеп бар. Жылы. Күнген екен да? Жылы. Бойында аябай сузар. Анда жөн менен мындай жүрөт. Атак жиын барганда каксаң елеп барат. Ачылат екен олақта. Мойын аттарын үстүнө коюп, мойында аябай узун. Жақсы кен. Негизи досума деле коркпай сатам да. Ишеничтүү деп. Акама деле коркпай сатам. Ден соолугуна да жооп буюрса, улагына да. Жақсы кен, жарайт. Такирабы үйгө коюлган эмес ака бирок. Bir armanım ошол дейт экен да. Калган баарын кылдым дейт экен да Сарат. Жақсы кен. Кимге жакса Русландын номерин калтырам, чалып байланыша бересиздер. Бул актын аты экен. Угаташтар маалыматын мен сиздерге аты эс берген маалыматты түз жеткирип берген аракет кылдым. Калган дагы маалыматтарын аттын жанына келип, палвандын өзү менен сүйлөшүп, көрүп жактырсаңыздар, алсаңыздар болот. Өзгөндүн Кеңеш деген айылында. Болды жарайт. Кайта бер бол. Көчөнү чаңыттык бирок. Руслан газ басар да